Mbukele Perfect TV lapha emakhaya, ngiyanimukela igama uShepado kaManxele, dabuka phansi wahlabisa empembeni esigodi. Njengoba wazi ukuthi uyiPerfect TV lehle sikuphathele indaba ehlabahlosile, sikuphathele ipodcast. Lamhla sithatha sikuphathele indaba ke mbukeli yethu lapha emakhaya. Njengoba wazi ukuthi hlezi zenzeka la endimeni yethu, but asithi nje 2 million views. Asibongele umthandeni waManxele Igcokama elisha bafethu. Sebenze kakhulu. 3 million views in 3 weeks. Chaza kakhulu kithi thina abamaskandi, kithi thina amabhinqa bafethu bonke abamsupportile umthandeni nabayivuwile ingoma. Keep it up bafethu, kuhle kakhulu akwenzile. Siyazi ke thina into kanje asijwayele la endimeni ukuthi kusheshe kanje. Siyathemba angabe uqala umthandeni kodwa angabe ugcina futhi. Sifuna le yanto bafethu into ekanje ilokhu iqhubekile nje. Sifuna ukuyibona, sifuna ukuthi makukhiphe nomunye ngokuzayo avele naye ashaye nje imillion ngeviki. Ukuthi ngomunye ngozayo shaya imillion within 97 days. Sifuna kube into esijwayele le, but siyambongela kakhulu kumthandeni bafethu. Usebenze kakhulu, album mnandi naye lesingile sengithi singile ngiyaxolisa. Le ngoma yakhe iParis le mnandi kakhulu bafethu. 2 million views chaza kakhulu lokho uyicela amaskandi. Nyazi ke nani ukuthi kithi marketing ebuyishaye kuphi nakuphi, kodwa siyajabula ukubona bona umthandeni abantu angathi sebevelele kakhulu la abangamakhosi emculweni ngamaskandi. Uyibona benza izinto ezinhle futhi inhle kakhulu leyo nto leyo. Enye bafethu engimphathele yona ama view ama likes ku Facebook kaKhuzani le wayishilo lapha kwi media briefing yakhe ukuthi abaculi abangakwazanga ungena ku top 10 into ezokwenzeka bavula ipage lapha likhona ku Facebook igcwalisa Picmic bani bazohamba befebe like abantu khona lapha. Sibonile ukuthi Sminoff usayihola phambili, uyeza uJiva zimnike, uyeza umzukulu qhubeka kanjalo. Ziyabulalana bafethu. Nami ngifuna ukunxenxa nje abantu ukuthi bafethu asavoteleni amaciyethe asathandayo. Mawuneqhawe lakho uyafisa yabona ukuthi usale ngephutha lapha. Hamba lapha epagini ufike ulike lapha nesithombe sakho, ulike lo mculo loyo iKUPHELA. Njengoba nazi ukuthi bafethu njengoba singabantu ekugcineni ngesiye nganqina singana wona amanzi. Le yanto kaKhuzani inhle, abanye bathi imbi, abanye bathi inhle. So abakhala ngokuthi imbi, abanye bakhala ngokuthi le yanto leya like njengoba ukhona ubaba uShwi, ubaba uSomnandi, baba uMgube ibehlisa isithunzi sebebadala vele ngeke becompete like no Sminoff. Sminoff yabona iqingazelela phambili. Uyabona ukuthi bona ababhizi kulezi zinto zo Facebook. Yona iyayenza sense lapho. Asiboni ngeke kwazi uSminoff ukucompete nje nomgube so baba omdala kuningi izinto ayibhekile ukuthi ngashona ku Facebook njalo yabo. But izona izinto lezi si encourage abaculi. Siyazi ke izinto zo Facebook vele labo baba aba3 angibabalile, uMtekhala, uShwi, Somnandi, inxele la kaMgube zibafice bona bese khona egamini sebekhona vele besebenzisa le yandlela ekudala. Ngiyazi kubothethe isikhathi ukuthi beadjust ngendlela entsha, kodwa ekugcineni vele iyona ndlela leyo esifisa abaculi bethu ukuthi yabo abasebenze ngayo vele laba basafikayo. Khona lapho koMgube nobaba uThozane imbi khona behlisa isithunzi. Omunye ukhala ngokuthi number 2 le ndaba yokuhamba so like abaculi laphana, labaculi la koJiva zimnike, omzukulu, oSminoff, onjoko, obanibani ibehlisa isithunzi. Njengoba bengabaculi abajwayele ukuthi makunomcimbi omkhulu sizomfica uJiva, sizomfica usibanibani, uzobe khona eshelana inkundla nalaba khona. So imehlisa isithunzi lapho ukuthi unxenxa abantu ukuthi bemvotele or bemlikele ama like lapha ku Facebook ukuze angene. Yabo leyo nto leyo. Indlela abakhala ngazo, abanye ikhala ngokuthi iyehlisa obaba abadala isithunzi, abanye bakhala ngokuthi labaculi abajwayele ukuqashwa ibehlisa isithunzi nabo ukuthi banxenxa abantu ukuthi bebalikele. 2 mina esayidini la Khuzani ngiyayibona uKhuzani ngathi nalokho bengakwenza like ukuthi akhethe i-top 10 futhi kulabo abaculi abaselile abakhethe bengena. Phinde futhi kube yithina abathandi bamaskandi sithi emcimbini ayisibona abantu ababodwa
bakhona abafana lapha uyalandela unama followers ko Facebook uyacula usibanibani usalile kanti yini ingaphushani laphana ngama like because ngiyacabanga uKhuzani sondele kakhulu noNjongo bayazwana kakhulu angibothi bengamshiya lapho but lento uyenzile ngokukhombisa ukuthi ufair vele ku 1 million view kwa YouTube akanayo ingoma uNjongo eshaya 1 million vele shuthi nje uyenze abafair ukuthi angenzela umngani wami usesele uNjongo lapho 2 bekuzothiwa ayi usezamela umngani wakho uNjongo number 2 uNjongo akekho futhi usambona kwi top 10 kunzima impela kunzima nokuthi angene siyabona uyazabalaza abanye sibone nabo babuthozani la ngisibone uyi top 10 ya lama like lawo okukhombisa ukuthi ikhona into iyenzeka le game le yona lento le ibingayinhle ibingayimi because uKhuzani bezokhetha top 10 yakhe ethi na abantu abaqathwe ngenene thina futhi nabathandi bamumculo bamaskani sithi usibanibani usale kanjani kanti mayichithwe kanje ngicabanga ukuthi mina iyona ndlela engafair because vele owangisho ukuthi ngeke kugcinene siye ngancane singabona amanzi abantu bawuhlezi bekhuluma le ndlela nje mina ngibona ngathi iyona fair obenye bese okhala thina kuqala futhi ukuthi usibanibani usale kanjani yini usibanibani engekho kulomcimbi lo yini yabo lezo zinto lezo eziphinde thina futhi isilimaze futhi ekugcineni ngicabanga ukuthi njengowazi ngeke sibajabulisa bonke abantu iyona ndlela le abonile na uKhuzani ukuthi hayi iyona ndlela right because ekugcineni ifair wonke umuntu izomsebenzela ukuthi wena uma unqenqa abantu bakho hamba bepush like lapha push like button iqhubeka kanjalo ngiyathemba ukuthi abantu emakhaya sebeqalile bayathungisa izinto ezimhlophe zabo baqalile abantu all white phela sibheke khona nge4 November bafethu silungiseleni shona khona ya bafethu niyazi ukuthi amaciko asebenza aseyitudo njengamanje amanye ayakhipha sibonile umzukulu kaShafuza ufana omncane wakamjikjelwa ophethe isimakwana sikaShafuza manje umnikezwa dedelile ke CD cover sayibona ke inhle kanjani bafethu iyo lena ngiyabona ukuthi inhle kanjani ushilo wathi nge15 yadedela ibhomu umfana omncane and futhi ngalo sothi uzothi sadedela ebesinika ne music video futhi wengoma khona lapha simlinde kakhulu siyazi umfana one talent loyana siyazi umfana onesiphiwe sesimanga so bafethu asihambeni nabo futhi ngiyafuna sibabone sibajabulele njengomthandeni beshaya ama 1 million views ngokuthi umculo wasubuka endaweni eright asithi masikhipa nje umzukulu samsupport khona umzukulu kaShafuza umfana omncane sibonile futhi ubahuphe ukhiphile na ibhena nyawo sabona futhi uyeza uDulas noDulas uyeza bafethu mfana omncane osafika endimeni sondonzima uthi yimi ingqwele la nayibona ku EP cover yakhe lena ke ukhipha EP yakhe ethi yimi ingqwele sengikhethile engithandayo ke nawe ungagijima lapha ku YouTube uzofika uyithola uthi nje usondonzima yimi ingqwele uzoyibona khona nje engihlaba umxhwele ethi umuntu wakho bomspoiler yami ke leyo ke nawe ungahamba ufike ukhethe yakho baningi abaciso kodwa mase kuphathela njalo abakhiphile but mina into enginxenxayo nengifuna kini ngithi abafana njengosondonzima umzukulu kaShafuza oDulas bahuphe nelinye ibandla likhiphile abathi mabekhiphile bafethu akube yithina abathandi bomculo avele nje sishone ku YouTube ku Spotify endaweni eright bethole khona umculo ngendlela eright siyazi bakhona basasalele emuva kule ndaba yokuupload wona amaciko iwona buye ibulala la kumbuzeni baningi abantu befona la kimi ukuthi hawo umbuzeni sangayithola ialbum yakhe online yezinye izinto ezisibulalayo lezo but ngakhuluma naye umbuzeni washo ukuthi I know ialbum uzoyifaka bathi ukudeleka kancane asifuni ke leyo nto maciko ke nje asifuni sifuna ukuthi mawuthi iCD yakhe iphuma nge15 nange15 ayiphume yonke kuma digitals angasaleli ngemuva phuma ihard copy iqale ihard copy ayisasebenzi bazoyikhopha bengabe sayithenga online so bafethu ngiyathemba ukuthi imicimbi yethu sayisupporta ngendlela amaciko futhi mayikhiphile sasupporte siyazi ukuthi umbuso wamaciko nge24 September all white picnic sibonile futhi nezibhlungu ukuthi umthandeni ngasebe ingxenye yayi all white ayisiyamazi ke umuntu onama games amakhulu yana sazi nomsadlala igame noma uqinisile uzowasho ukuthi ayisikhaleni sakhe yena ngcono ubona ukuthi akufakwe ubabushwi noma usothole ubaba somnandi
ya kuyinto enhle leyo futhi ngiyacabanga naye uKhuzani ngathi nawo nyawo udlule babengekho ku top 10 ya Facebook like omambuselaphi ku top 10 but bangena babengxenye njengoba besifazane siyazi ukuthi basalele kakhulu ngemuva. Siyathemba ukuthi abantu besifazane ama legend uKhuzani uzoyenza iplan ukuthi bengene ekugcineni. Lokho amthandeni asazi noma kusegame. Uyayazi nivena amaqhinga leyani sengalalevuke nje uyazi nawe njengendanga abane kusasa sangasho sinye story ethi ayuseyangena wamnika imali engaka. So mawuthi ngekangene uzoqhubeka umcimbi kuba ukuthi akekho nje wabe umcimbi wonke umuntu lona. But mawukuthi uzongena futhi kuhle futhi umcimbi njengoba umcimbi wamaciko sithi bafethu siPerfect TV sonibona futhi yahle siniphathele indaba ethe zahlaba hlosa thina uyazi like subscribe share ivideo yethu until next time ngithi nje mina ba